Magsukol ka tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa abdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tamassaka bi sunnatihi wa takhallaka bi akhlaqihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin ya akramal akramin summa ma ba'd. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah mga palanggungan sin kami hapag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala. Amunyan kamu masih-masih simusugpat kamu mga waktu ini. Deng namayan ha social media, live Facebook, iban ha YouTube. Iwan na sin mga katutimang huran, amunyan kamuyayon nanayng hug, labay ring hatuong-tuong amunayin aykom, hauno-hauno na tampat, at tawakan binaywayan, ingkaunan niyo, salam ka sila sa namukan niyo katan, murah-murahan bang mayan sin Allah Ta'ala, piyag barakat, in waktu singkitan niyo haruman ini, karna ingkitan niyo ini, laong ta yari kita niyo halawman sin pag-ibadat sa lagu-lagu patuhan rabul alamin, amo na yung pagtuntut ilmu, ding ha mga kababayaan, karidaan, amal ibadat mahinang sinipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli hitukbal na tuwin pagsarang sukul, patuhan rabul alamin, mga palangwan ha agama Islam, amuin, dihilan niya kita waktu haruman ini, sarta nausal na pakaisingkitan niyo in mga waktu ini, maniyo-tiyo, sarta singkabuhi, bius ka to sintuhan rabul alamin, amuin nausal na pakaisingkatan niyo paparkala karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin mahinang parsababan biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Hikadawhat sin ako iwan singka mo singkasanyangan di hadunya. Labiluwa kasanyangan haadlaw ka na yata ka masintuhan na bulalamin amunain surga niya. Jari niya mga palanggungan ha agama Islam ding ha mga maniu-tiyo waktu kaya buskat haruman ini. Dagay rayon na to, inding ha mga maudo, parsugpatan sin laong ta bakas na to na kiyatagnaan sinamuin malam Jumat biyaha ini, paliharan laong ta sin pagduaa po Allah subhanahu wa ta'ala. In limabay, nakawa na to in ding ha mga amuin mga sila, tatay maun sintuhan rabul alamin in panginduaan nila. Inyat tukatan alhamdulillah na wusta na lilay katan bang hisyo na mayan in mga manusia amuin daing haidin sin Allah Ta'ala bang in mga sila ini mangindua patuhan rabul alamin labiduwahi angkat indua lima nila mangayo jumungjong patuhan rabul alamin sinahajatun nila ay tanto mustajabun sin Tuhan Rabbul Alamin in mga panginduaan nila. Inyad tukatan na usa to nalilay, laong ta natakitaki, hakyaway ta singkita ba mo in laong ta biyaba sa singkita niyo hawak to bihaon ini. Manjari niya, abya yaon mga tay mga agama Islam, on panakapin-kapin pangadjian, lumaton kita, maripaamuin, laong ta, kyaway ta si mga ulama, paliharan paamuin pangindua atawakan dua patuhan rabul alamin sa in mga ruwaay ni bangkaw na ngayo patuhan rabul alamin sin mga ruwaay ni in ini daing ha mga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. In asal-asal sin dua ibadat patuhan rabul alamin sa sumagawa mga tay manghuda agama Islam aun ding ha mga pangindua in ini hiyaram kay mo sintuhan rabul alamin mangkaw mangindua si mga pangindua na sabuton ta ini.
Kana suway na to inihati hun marayaw mga tayo muda agama Islam bukod sa ukat na biyayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam long niya ad-du'a huwa al-ibadah in du'a bat in ini ibadat manjari di mo na hati hun bang uno namayan atawakan biadiin aturan sin pangindua apa Allah subhanahu wa ta'ala amun dua bilang ibadat sin Allah tabaraka wa ta'ala. Narihay ni mga tayo manghuda agama Islam, ingatun sin ako, iban sin kamo, bukun katan dua bat jiyari sin Tuhan Rabbul Alamin, hipangayo mo kaniya. Sabab, aun din ha mga ruwa, abang kaw nang indua pa Tuhan Rabbul Alamin, ini, di siya mabilang ibadat, gaman ini hiyaram sin Tuhan Rabbul Alamin kay mo, in mangindua akaw sin mga pangindua parkalabiha ini. Hangkan na mga tayo muda agama Islam haruman ini, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, pilang sulag da ini ring mga nasabot sin kitab, maniyo-tiyo, basahon na to, lilayon na to, mga parkala, amunding mga ruwa, hiyaram sin Tuhan Rabbul Alamin. Sabyan na sinari mga palangon ha agama Islam, in pagduaa, in ini ibadat sa lago-lago pa Tuhan Rabbul Alamin. Pangindua apa Allah subhanahu wa ta'ala bilang ibadat sin Tuhan Rabbul Alamin karena ini pagpatikupo kaniya pagpatibaba pa Tuhan Rabbul Alamin salta simpang laggo mo pa Allah subhanahu wa ta'ala nangayo kaw pa Tuhan Rabbul Alamin amuin makagaos dimihil kay mo singkatan hahajatun mo in ayaw kaw mangayo parwain ng Allah subhanahu wa ta'ala karena in duaa in ini ibadat pagkasya ibadat suway siya hitok balkaltan tutunggal tupot pa Allah subhanahu wa ta'ala. So manjari mga tayo muda agama Islam, ding mga dua amon yan kakitaan nyo screen yan long na hamaudo amuin ding mga ruwa hiyaram sin Allah ta'ala. At tawakan hiyaram ding mga dua. Amuin ding mga maniyo-tiyo long ta dagay rayon ta at tawakan lilayon ta haruman ini. Nasabot dihay ni mga palangon ha agama Islam ding ha mga dua hiyaram sin Tuhan Rabbul Alamin. Amunain du'a'u ghairillahi minal anbiya'i awil awliya al amwat. Nasabot dihay ni si mga ulama law na pangindua paruwaing ding ha Allah subhanahu wa ta'ala. Huon nang indua akaw sa inpya ngayuan mo, bukon Tuhan Rabbul Alamin sin parkala, amuin tupot tunggal siyara in makagaos ni mihil kay mo. Pangindua parwaing ding Allah Ta'ala, minal anbiya, awil awliya il amwat, day namayan hakanabi-nabihan. Iwan sin mga awliya, sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amuin mga sila nagkalimun lawa na. Inyad to hiyaram sin Tuhan Rabbul Alamin in mangindua akaw, mangayu kaw parwaing ding Allah Ta'ala. Minsan pa ka nabi-nabihan in piyangayuan mo. At tawakan mga awliya kakasi sin Allah Tabaraka wa Ta'ala, alamwat amuin mga sila, miyamatay na wala narihalaw man sin dunya ini. In ini hiyaram sin Tuhan Rabbul Alamin in pangayu, sin biyahe ni ragbus pangindua amun mangayu ka parugay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Indalil niya mga palangon ha agama Islam, haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, kala Allah tabaraka wa ta'ala, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka, fa in fa'alta fa innaka idan minadh dhalimin. Parman sin Allah tabaraka wa ta'ala ang mga bariman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uk. Ibut ayaw kamu mangindua mangayu paruwaing ding Allah subhanahu wa ta'ala. Sulyangan sin Tuhan Rabbul Alamin in mangayu kau paruwaing ding Allah subhanahu wa ta'ala. Banggaliangan sin Allah ta'ala hatin niya haram in hukuman sin mangayu kau paruwaing ding Tuhan Rabbul Alamin. Sabiin dua balikan ko ini ibadat. Pagka sa ibadat, suway ka patuhan Rabbul Alamin mangayo. Hitukbal mo in ibadat sa laggo-liggo ini pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nalaw sin Tuhan Rabbul Alamin, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Ibut ayaw ka mangayo,
paruwaing ding Allah Ta'ala, amo hindi makarihil kamunfaatan kaymo, iban di makarihil kamudaratan kaymo. Amo yan timbay ta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil manunjuk kisin hiyaram sin Tuhan Rabbul Alamin, in mangindua akaw, sa bukun ka pa Tuhan Rabbul Alamin, mangayo ka pa kanabidabihan, mangayo ka pa mga awliya, amoy nagkalilimon lawa na, labi luwa, mangayo ka paruhaing ding mga makhluk sin Allah Tabaraka wa Ta'ala, tabiyayaon biya nasing katampat-tampatan, kabudburan, iban nasing kakuwul-kuwulan, amin hihinang sin kamatauran ng kato niya, hamasa na kauna, sampay pabihaon matod pa himihinang kaniya. Hiyaram yan to sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in biyayad turag bus pangindua amon dola mutyukbal indua ibadat sa lagu-lagu patuhan Rabbul Alamin sa limawag kaw pangayuan mo duwaing ding hatuhan Rabbul Alamin amon di makarihil ka munfaatan kaymo di day sab makarihil ka mudaratan kaymo. Amo yan mga palangon ha agama Islam. Sugpat sin ayat parman sin Allah Tabaraka wa Ta'ala fa in fa'alta fa innaka idam minadh dhalimin. Law sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bang hinangon mo inyad o Muhammad iban na si mga bariman amo in myamagad nag-iiman patuhan Rabbul Alamin. Fa in fa'alta bang hinangon mo in parkala ini hatiin pagyangon hinangon mo ini amo in mga yu ka paruwain ding Allah Tabaraka wa Ta'ala sindi makaril ka munpaatan kaymo di makaril ka mudaratan kaymo. Fa in fa'alta bang muhinang in parkala ini nangayo ka paruwain ding Allah Subhanahu wa Ta'ala fa innaka idan minadh dhalimin. Laong sin Tuhan Rabbul Alamin sabon nato din ikaw mangbihayad tulong na lamud na kaw ring ha mga tao manglalaog tao anyaya in pagtaon adh-dhalimin dihini ay al-musyrikin hatin niya lamud na kaw daing ha mga tao nagsisirik, nagsasakuto po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuyad to mga palangwan ha agama Islam, invita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pa mga manusya, amuin magpangayo paruwaing hatuhan Rabbul Alamin. Sin parkala, wayroon makarihil kanya kamunpaatan, iwan kamudaratan, malingkan amurin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naman dyan na ngayon ko paruwaing ni Allah Ta'ala, bukun hat hiyaram sa law sin Allahu Ta'ala in ikaw yan tarbilan kaw lamod ding ha mga tao nagsisirik nagsasakuto patuhan Rabbul Alamin. Amo yan mga palangwan ha agama Islam. Suway na to ini aniban i mga parkala ini sabay ta law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kabalikan ko qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ad-du'a wal ibadah in pagdua alaw na ini ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagka siya ibadat, ando tukbalan siya ini, patuhan Rabbul Alamin, bukun kaw manok, balisin pangindua amo, paruwaing ning Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paddua'u ibadatun kassalati yuhram sarfuhu li ghairillah. In pangindua, inilaw si mga ulama o tawhid, ibadat. Kassala, biya lang na sinsambahayang, yuhramu sarfuhu li ghairillah, amun hiyaram sin Allahu Ta'ala, hitukbal mo, hitunay mo insambahayang paruhaing ding Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabukom biyahayad dumatay mo da agama Islam. Biya da ini sinsambahayang. Di ka makajari manukbal sinsambahayang karena hisiwang hisiw din hama makhluk sin Allah Ta'ala. Sa bangkaw timukbal sinsambahayang lillahi tabaraka wa ta'ala. Lillahi ta'ala. Karena sin Tuhan Rabbul Alamin. Amo yan in mga long tasyarat, matay masin Allah talang ibadat mo, suwayin mo karna mo inyat mo, timunay ka niya, karna sin Tuhan mo Rabbul Alamin. Nabangin pangindua mo paruway ni Allah Ta'ala, mga tay mga agama Islam, lugi lusong kau hadarat sin Allah Ta'ala, bukun hat, sa nabilang kau ring ha mga tao nagsisirik patuhan Rabbul Alamin. Amo yan mga panahama Islam, hangkan nalaw si mga ulama, in pangindua mo paruway ni Allah Ta'ala, wa huwa minasyirkil akbar al-muhbitu lil a'mal. In mangayo-ngayo kaw paruhaing ding Allah Tabaraka wa Ta'ala sin parkala way makarihil kay mo maningkan siyara siyara makakaus dimuhil kay mo atawakan manay maisin pangindua mo yan
Long sin mga ulama o tawhid, bang mo yan pialing paruwaing ding ha Allah ta'ala yung pangindua mo, na ngayo ko pa ka nabinabihan, pa mga awliya, pagkakubul-kubulan, iwan na sinuwain ha mga makhluk sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa minasyirkil akbar, inyan long na rin ha mga syirik dakula, al-muhbitu lil a'mal, amuyin makahansul sin karayawan sin ibadat na hinang mapatuhan mo Rabbul Alamin. Nakita niyo nga palang harama Islam, mahansul in ibadat mo. Mauwas balarak in pahala sin ibadat patuhan Rabbul Alamin, bangkaw nagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in parkala ini, lang si mga ulama o tawhid, lamod siya rin pagtakon as syirkul akbar. Syirik dakula. In syirik dakula, mapagpag, mahansul, maubos, malupas katan in pahala sin karayawan mo, wayroon makapin karayawan mo rin ha ibadat mo patuhan mo Rabbul Alamin, bangkaw na kahinang sinsirik dakula po Allah subhanahu wa ta'ala. Amun lang mo katluan tahon na ka ng ibadat, papatan tahon kay iman tahon, bangkaw na kapag syirik sinsirik dakula patuhan Rabbul Alamin, maubos mahansul katan in pahala sin ibadat mo, wayrun anawon mo, wayrun ababon mo karayawan, tumbas sin ibadat mo, hadarat sin Allah ta'ala, hadlaw ka na. Ini piatarang sin Tuhan Rabbul Alamin. Parman sin Allah ta'ala, khitab ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala in asyrakta, layahbatanna amaluk, wala takunanna minal khasirin. Parman sin Allah tabaraka wa ta'ala, in ayat ini khitab pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamud na yung kita niyo kataan, bang kita makahinang sin parkala ini, lamud kita rin ha mga ayat na sabot ini, iliyadu billah lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala in asyrakta, tantutuod, bang ini kau nakapagsirik, ya Muhammad, kita niyo matay muda agama Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam imbaitaan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Dana lapay in kita niyo katan. Wala in asyrakta, tantutuod bangkaw na kapag syirik, patuhan mo Rabbul Alamin, layahbatan na amaluk, tantu mahansul, mauwos katan, malawa, matunaw in pahala sin ibadat, amal ibadat mo. Wala takunanna minal khasirin, sarta in kaaunan mo, tantutuod lamod lugi lusong hadarat sin Allah tabaraka wa ta'ala. May takong rin malusong, sabab nag-ibadat ka pa Allah ta'ala, nagsangsa ka, amuin dumadlaw ay nahalihan pag-ibadatan pa Allah ta'ala, sa nagsirik ka, sinsirik dakula patuhan Rabbul Alamin, mahansul, maubos katan, maig, in karayawan mo, long mohang putahon kauhan tahon, katluan tahon ibadat na hinang muyad to, maubos katan yan tumalawa, di tong masansin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga palangungan agama Islam, indeng ha mga long tabay takato sintuhan Rabbul Alamin, hangkan na ibot, ayaw tod kita himinang sin parkala, amundi kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, labi luwa tungod kasyirikan mon kanya, inyan di tod kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin, in mga parkala ini mahinang sin tiap-tiap ipon niya. So amo yan, mga tayo mga agama Islam in panagnaan ding ha mga pangindua, lamod siya rin ha mga hiyaram sin Tuhan Rabbul Alamin. Hikarwa mga palangawan ha agama Islam, ad-du'a'u 'ala an-nafsi bil mauti aw syarr. Dahil ha mga pangindua hiyaran sin Tuhan Rabbul Alamin, amuna in pagduaa kangian maun pangin hawawaran niya. Atawakan nangindua siya amuin pangin hawawaran niya bil maut aw syarr. Sin kamatay iban sin kangian. Aun san mga mano siya bihayad to. Amun di niya man katahanan, in biya mga partan na sandi matungkan niya, musibah, aramalah, sampay magjuro na, magsukna na paginhawawaran niya. Mang biya na hay nilaw na, maropay niya matay na, maropay mapatay na, maropay malumos na, ingkatan, pangindua mangi paginhawawaran niya. Inyad to hiyaram sin Tuhan Rabbul Alamin, di ka manjari mangayo, kangian, tungod paginhawawaran mo. Amo yadto in pianglangan kato sin agama Islam, in duayan ingata dua hiyaram sin Tuhan Rabbul Alamin. Ininibiyata si Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda niya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala la yatamannayna ahadukumul mauta lidurrin nazala bih
Long si Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaw tuod mag-angan-angan inhambuok ding kaniyo amuin sin kamatay. Hati niya amuin jadagbus angan-anganon niya pangayoon niya patuhan da bulalamin inbang man siya mapatay na. Lidurrin nazala bihi karena sin kamudaratan amuin timurun atawakan di maturuon kaniya. Amuyad timbayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibut ayaw tuod inhang kataurain kaniyo amun mag-angan-angan siya atau akan umangut siya sin mapatay na siya saulana aun di matong kamudaratan atau akan musibah kimugdan pagin hawawaran niya. Hiyaram niya to si Nabi sallallahu alaihi wasallam in pangindu abiyahayad to. Ibut ayaw katuod mangayo ngayo biyado pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab na mga tayo mga daara Islam siyabot ini si Nabi sallallahu alaihi wasallam sabab hamasa na kauna, sampay pabihaon ang pahimihinang kaniya. Hamasa na kauna, mga tao amon biadagbos di nila nakagausan. In problema nila na miki pangayo na patuhan na bula alamin in mamban sila mapatay na. Amo yan. Lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kana la budda mutamanniyan, haabok riwayat, fa in kana la budda fa'ilan, falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam na banglaw na wayrun dapat ditod siya lang simbasa makaiwas amuin lang ta makahuna-huna da siya in pangayoon niya in mapatay siya. Lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam iniinhipamong niya. Ayaw siya mangayo, ya Allah, pataya na ako sa doon-doon. Karena di ko nakakausan in problema rin matungka ko ini. Yan to hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bang di na tuod, way lian in biadagbos, mahinang mo rin parkala yad to. Inilang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hinangon mo. Mangindua ka pa Allahu talinari mo, Allahumma, ahyini ma kanatil hayatu khairan li. O Tuhanku, buhi ako hatat kala asamantara in kaaunan sin kabuhi ko ini bat hikarayaw pakaku. Hati na ya Allah bang hikarayaw pakaku in kabuhi ko ando buhi na ako. Watawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Demikian ya Allah, patayana ako bang in kaaunan sin kamatay ko ini bat hikarayaw kako. Amo yadto in baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In pangindwabi yadto piag marayaw wala yadto piag mangi sin agama Islam. Sa sumagawa amon mangayo kaw. Long ya Allah patayana ako. Ba't di ko nakatahanan in sakit ini? Di ko nakatahanan in problema ko ini? Maropay mapatay na ako. In yadto hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala sa tatkala on di matungkay mo problema at awakan musiba. In yadto suway pagsabaran mga palangon na agama Islam. Salong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mang sopamabat. Di nakautuod makatahan. In pangayo mo pa Allah subhanahu wa ta'ala in ari mo utuhan ko, buhi ana ako, bang in kaaunan sin kawoy ko, ba't hikarayaw pa kako, salta patayan na ako, bang in kamatay ko, ba't hikarayaw na kako, na maraw pa'y mapatay na ako. Inyad to diyari, imbihad to ragbos hantang pangindua, dahil mga baita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa mayta mga palangon ha agama Islam, in ini dahil mga longta, hiyaram ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala, hiyaram sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in mga yukaw, pagin hawawaran mo, in mikipamatay na kaw. Yan in ding ha mga long taparkala, hiyaram sin Allah tabaraka wa ta'ala, ding ha mga panginduamon kaniya. In sumuno, mga tayo mga udaara ma Islam, ding ha mga dalil na sabot dihay ni law si Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tad'u ala anfusikum illa bi khair fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam ibut ayaw tuod kamo mangindua pagin hawawaran niyo malainkan suway hadya karayawan. Hati na ayaw kamo mangayo
kangian tungod panginhawabaran niyo. Sabang kamo mangayo pa Allahu Ta'ala, tungod panginhawabaran niyo, pangayo kamo, sinhikarayaw kaniyo. Amo yadto lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maita, fa innal malaikata yu'amminuna ala ma taqulun. Karena lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam sa bundato din kamalaikatan sin Allah tabaraka wa taala. Sa kawilang ka mangayo patuhan rabbul alamin, uno-uno na yung pangayoon mo paginhawawaran mo, mangi na marayaw sa bundato din kamalaikatan, umamin sila sinamuin hipamong mo yadto pangindua patuhan rabbul alamin. Bangka mangayo kangian, pag-amin din mga malaikat. Narakala mustajabun sin Allah tabaraka wa taala, dumatong kay mo ing kangian amon di mo kabayaan. Sa mayta narahad jakaw simbiya mga longta sakit atay mo atawakan di na kaw makatahan sin problema ri matungkay mo nangayo kaw kangian patuhan da bulalamin para paginawawaran mo na nag-amin ing kamalaikatan mustajab sin Allah taala ang pakaw dumagpak ing pagsusunmon kay mo. Amo yan mga palawon hakamay hangkan na ini biutangan had sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Ayaw tungod kamo mangindua tungod paginhawawaran niyo malingkan man kamo mangayo amon pamarayaw hadja in pangayoon niyo pa Allah taala mon paginhawawaran niyo. Amo yan mga palangwan hakamay Islam. Hikaturing ha mga dua ahyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, ad-du'a'u 'alal aulad wal amwal bisyar. Demikian ini. Amuin mga manusia mangindua kangian bukon marayaw maun pa mga kaanakan nila. Aun saan mga kamaasan biya duman sila hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun to din ini pagkasakupan singgitan niyo. That's mangiyo kamaasan bang duwalan ha anak nila na bukon na marayaw in magbuwa kabtalan harila nila pangayo-ngayo tungod pangaanakan nila. Na ini niliangan kato si Nabi sallallahu alaihi wasallam in mangindua akaw pa mga kaanakan mo sin kangian jumatukan nila. Demikian ayaw ra isab ko mangindua amo in kangian tungod papamangalta niyo. Amo yan in pianglangan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tad'u ala anfusikum wala tad'u ala auladikum wala tad'u ala amwalikum wala tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayustajabu lakum. Lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam ibot ayaw tuod kamo mangayo kangian maun pagin hawabaran niyo. Demikian ayaw kamo mangayo pa Allah Ta'ala kangian maun pakaanakan niyo. Demikian ayaw kamo mangayo pa Allah Tabaraka wa Ta'ala kangian tungod papangalta niyo. Inyan liangan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aun yan kaibanan tabiya yaw mga kamaasan bang mapuspos na duwalan ha anak nila, sukna-sukna din anak nila, panginduaan na sindua bukon marayaw, bang man ko magkangi-ngi da, busungon tarakaw yan, aon yan parkala bihayad tumatay mo da may sa mando, kontrolon ta indila ta mga kaamaan, mga kainaan, ayaw tuod ka mo mangayo, sin pangindua kangian pa anak niyo, karna inyan arakala, mangyan nagsabdan, iwan sin waktu hipagtatayma sin Allahu Ta'ala, na tayma sin Allah Ta'ala in panginduaan niyo, kangian pa anak niyo, narumagpak in pagsusuon, sinhamog din kanyo mga tayo manghudaara ma Islam, inyad tuliangan kato, sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayaw kamulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mangayo, kangian tungod paginhawawaran niyo. Demikian ayaw kamu mangayo pa Allah Ta'ala, kangian tungod pakaanakan niyo. Demikian ayaw kamu mangayo pa Allah Ta'ala, kangian tungod mon papangalta niyo. On yan biyayad to. Bangsa pa mga datungan problema, na biyayad to. Maraw palong na, maraob na sindaob ugab. Maraw palong na, mauwas na inalta ini maasag katan. Wayra kapusan niya. Na mga tayo mga ma Islam, bangyan simabtan iwan sin waktu, hipagtatayma sin Allah Ta'ala, na arakala, na paddampa na sin alta doon kay mo. Atawakan nagkangi-ngiin kaanakan niyo, karna sin pangayo niyo pa Allah Ta'ala kangian tungod kanila, na
magsusundo magpagkaning pagsusundi hadunya labi luwa pagsusun ha adlaw kana di niya to kawayaan kahukawan sing tiap dapat ngataon katon ni perkala yadto. Karena lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayustajaba lakum. Lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam marakala amuin magsabtan hadarat sin Allah Ta'ala in waktu yan amun nangindua kamurunhangon nagsabtan iban sin waktu hipagdirihil sin Allah Ta'ala sinamuin piangayo sin mga tiap-tiap ipon niya payustajabu lakum namatay makanyo in panginduaan niyo yan. Amo yan to mga palangon ha agama Islam. Ibot ayaw tuod kita mangindua akangian panginhawabaranta, ayaw mangindua akangian pakaanakanta, ayaw mangindua akangian pamapangalta ta, karena inyan arakala magsabtan iban sin waktu hipagtatayma sin Allah Ta'ala nangindua akawrun ha waktu niya yan namatayma sin Allah Ta'ala in pangindua amo mga palangon ha agama Islam inyad tupyang langan kato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayaw tuod labi luwa pa mga kaanakan ando minsan kamu diurugalan mga kamaasan na kaanakan niyo ayaw tuod kamu mangindua asin bukun marayaw pakaanakan niyo minsan pa kamu diurugalan kanila ayaw tuod kamu manukna-nukna kanila ayaw mangindua si maggangi-ngi sila sa gamayan panginduahan niyo maman hidayatan yung kaanakan niyo bang man napinda dahil hakangian pamarayaw in kahalan nila amo yadto indua si mga bariman kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena uno-uno na yung pangayo mo, patuhan mo Rabbul Alamin, mangi marayaw, inyantay maun sin Allah Ta'ala. Dua asin maas, maun pa anak niya, tatay maun sin Tuhan Rabbul Alamin. Dengan sabiad to, ayaw ka mangindua kangian pa anak mo sa pangindua agaw karayawan maun pakaanakan niwa supaya dumayaw in pikilan nila dumayaw in kahalan nila salta mapinda in kahalan nila dahing habulaog parumayaw dahing hamagmamasiat pamahinang magtataat po Allah subhanahu wa ta'ala. Kaunahan in pangindua asin kamaasan pagod pakaanakan labi luwa hamasabihaw nini amun yari na kita yung nagdalangoy hakapit na pitnahan haloman sin dunya ini kagunahan mga tayo manguda agama Islam, kamaasan, kainaan, kaamaan, ando sa room sa adlaw, ayaw ka mo humundong mangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala tungod pakarayawan pakaanakan niyo, mura-murahan in sila, amuin pabatukon sin Allah ta'ala, maun paraan mabuntul, parayawon sin Allah ta'ala yung patunan nila, dumayaw inakkal nila, amuin sumanyang ingkahalan nila dunya, labi lubak sumanyang ingkahalan nila, haadlaw ka na, amuyad to inding mga ruwaa, suwahi pangindua sing kamaasan, maun pakaanakan nila. Amuyan mga palangon ha agama Islam. Hikaupat mga palanggungan ha agama Islam, indeng ha mga hiyaram sin Allah tabaraka wa ta'ala tungod pangindua, amuin mag-angan-angan sin laung ta amuin tamannil harb wa liqa'ul adu. Aun saon kaibanan amuin masub magbuno, amuin mag-angan-angan siya in miumuhot niya in laung na makapag mauning pagkalo, mauning pagbuno. Minsan papagjiharan mga tayo muda agama Islam ini yang langan da ini si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amun lang magjihad kaw on saon perkala lang tapagjihad fi sabilillah. Wala da in Nabi sallallahu alaihi wasallam nagbulan sa kasahabatan niya in amuin mag-angan-angan sila in makapagbak sila yung mga satro nila. Bukom yayad to. Liangan niya to sinagama, inamuin maghuna-huna ka ulang mamaman, mauni pagkalo. Sarang magapagbuno na. At tawakan mura-murahan, hipagbak ko in kuntara ko atawin ato ko. Amuin makapagsimpan kami at makapagkalo kami. Haadlaw ini. Inyad to, pianglangan. Ini ni, biyata si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasahabatan niya. Law na, ya ayuhan nas, la tatamannaw liqa'al adu. Ya kamu mga manusia, makasahabatan niya ini biyataan niya. Ya kamu mga manusia, at nakasahabatan niya, iwot kaniyo, ayaw kamu mag-angan-angan, in makapagbak kamu, iwasin ato niyo. Ini hawak to sa ini, mga tayo muda ka may Islam, amuin long, tamag atubang iwasin satro. Amun doon sila, hari pa sila makataykod. Dahil hahula,
tudyo madto patampat pagbawakan iban sin satro. Laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hama kasahabatan niya bilang advice niya, ibot ayaw kamu mag-angan-angan in bangmayan kamu makapagbak iban sin kuntara niyo. Was'alullaha al-afiyah. Gaman pangayu kamu pa Allah Ta'ala sin kasalamatan. Nalaw si Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza laqitumuhum fasbiru bangsa upama way rapat in makapagbak na kamu iban sin sila bang niyo hipagbak in kuntara niyo in satro niyo hapagjiharan fasbiru na pagsabar kamu. Amo di meta si Nabi sallallahu alaihi wasallam sa ibot-ibot ayaw niyo pangayo apa Allah Ta'ala in long ya Allah bang mayan haadlaw ini makapagbaktud kami iban sin satro na mga kuffar yaon. Pianglangan yadto. Pianglangan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa sumagawa lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila makapagbak na kamo iban sin sila, tiakdir sin Allah Ta'ala nakapagbaktud kamo iban sin ato niyo, hapagjiharan lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasbiru na pagsabar kamo. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyub. Ingatan niyo sabon nato rin surga madawhat niyo doon hababa sin lambong sin kapuddang-puddangan. Amo yatin bayta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mura-murahan mga palanggungan ha agama Islam, amo yadto inding ha mga laong tanasabot kato sin agamata ding naman ha ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan na sin mga hadis-hadisan mulia gimuha din harila sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paliharan sin mga pangindua amuin hiyaram sin Tuhan na bulalamin manjari inyad tukatan murah-murahan malanu masawana in laong talilayan sin kita karena in mga katanyad to ding ha mga parkala liangan kato sin Nabi sallallahu alaihi wasallam labi luwa liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena in pangindua ini ibadat patuhan dabul alamin sa minsan pa sa ibadat patuhan dabul alamin in pangindua suway rahi utang mo in pangindua aron ha aturan kabayaan sin agama mo hasupay mabilang ibadat patuhan dabul alamin sarta ayaw ko mangindua sin pangindua di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena inyadto dusarakula pa Allah tabaraka wa ta'ala murah-murahan mga palangon agama Islam hati ko baha patubtubon ko na riha waktu ini in laong ta kabtangan sin ako bang mayan sin Allah tabaraka wa ta'ala piag barakat in waktu singkitan niyo haruman ini sarta piag mumpaat sin Allah ta'ala kato niyo in pangadjian nato may nang nato matakadam dahon lutuanan mo ipahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala salam kasira sa sing kami kanyo katan amo in jimajaga laong ta ha programa ini sarta nanaing hog ha labay ring haaykom murah-murahan piag barakat sin Allah ta'ala katon in waktu nato mangindua kita niyo po Allah ta'ala bang mayantong basan sin Tuhan Rabbul Alamin in kakahinang nato ibadah sa lagu-lagu tung basan daman kita sin Allah ta'ala sin sarayaw-rayaw tung basti hadunya labi luwa sarayaw-rayaw tung basa adlaw kana-kana mamaid kami halapal kasilasa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.